ndi madekwana mathapapa khavho ri khou vha ṱanganedza u bva fhano Nasrec Johannesburg hune ha vha na conference ya ḽihoro la African National Congress ya vhu55 ndi khou vha ṱanganedza hafha studio ndi na mudzula tshidulo wa branch ya dzindi ndi vho Nyambedzano Ernest na muṱoḓi khathihi na muḓi wa zwa polotiki ndi vho dokotela Levindow madekwana zwa zwino kha vha ri ndi thome ngo vhusa vhone muṱoḓi vho zwi pfa hani kana ho itea mini musi vha tshi khou wana mudzula tshidulo wa province yavho wa vundu ḽavho khathihi na vho MEC vhane vha muraḓo wa PEC vho radzilani musi vha tshi khou amba na vhe uri shandukani ni livhe ngei kha ḽa KwaZulu-Natal na si tsha swika hune na sapota vho Cyril Ramaphosa. Ya ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe issue ndi uri ri tshi wana that message uri vho deputy chairperson wa province vho addressa dzi delegate uri kha dzi support vho Zwelimkhize rine ro sokoto pfa uri vha khou itela uri nga u vhona uri nga ngeni kha iṅwe line up ya vho Cyril Ramaphosa vho Stanley Mathabathe a vha ngo includiwa zwino vha u ṱoḓa uri vha includiwe kha class late tsha vho Zwelimkhize zwo vha zwithu zwe zwa si ri mangadze nga uri vha ra sedza nge murahu ho ḓivha na dzi engagement vhukati ha Limpopo na KZN ha ḓivha na mavharivhari anea uri Limpopo ḓo fhedza i khou sapota vho Zwelimkhize mara all in all rine sa dzi branch ra kona u stand firm ra ri that is a resolution ine ṱhaṅwe i khou dzhiwa nga upper structure rine ro fara mandate wa dzi branch rine kha ri tende ri maintain zwe dzi branch dza ri rumela zwone. Una vhathu vho no khou amba phanḓa kha dzi social media na zwiṅwe zwileludzi vha khou amba zwa uri zwe havha vhavhili vha renga phanḓa vha vunḓu ḽa vheo vha ita ndi zwiḽa zwone zwa pfhi ndi u sa fara mulanga hune vha fanela uri vha dzhiele vhukando ndi zwine vheiwe dzi delegates u bva ngei vunḓuni ḽa Vhembe na khou amba zwone kana dziningoni ḽa Vhembe na khou amba zwone. Ya hu na dziṅwe dzi delegate dzine dza khou amba zwenezwo mara ri tshi ḓa conference ri sumbedza uri delegate constitution ya ANC i a tenda uri delegate can be lobbied a dovha a loba dziṅwe dzi delegate uri dzi support zwiṅwe zwithu mara zwino ri tshi swika hafha noni vha sedza issue ya vha communicate vho sumbedza uri sa province maybe vha khou amba sa PEC sa dzi branches rine ro tenda uri mini a riyo kha hezwo ende futhi zwiṅwe zwine zwa vha hone vho ralo muṅwe na muṅwe una view yawe musi ri tshi ḓa kha issue ya leadership zwino I don't think uri there is a need yori vha dzhielwe action unless ara dzi branch dzi tshi khou vhona uri mini vho dzi betray ngori vho ri dzi branch dzi tshintshe mandate issue ndi yeneyo mara all in all vhona ngari it's a conference ya ANC i ḓa ya fhira so there is no need issue ndi uri ri tea u shuma ra ya phanḓa ra fhaṱa ḽihoro. Vhondo kha vha ri ndi vha ṱanganedze hafhanoni vha vhona ndi zwo no vhuya zwa itea kha conference ya ANC zwine wa wana murangaphanḓa wa vunḓu wa dzangano a tshi swika hune a vhudza dzi delegates uri tshintshane ri khou ri riṋe vharangaphanḓa ni shume nga heyi nḓila kana ni vote nga heyi nḓila zwo no vhuya zwa itea. Ndi madekwana muhashi zwi a itea vha wana vharangaphanḓa vha tshi ṱalutshedza vhurumelo uri vhu dzhie sia ḽifhio vha zwi humbula conference ino pfukhaho hene fhano nga 2017 vhurumela wa KwaZulu-Natal vha vhu tshi thetshelesa vho Sihle Zikalala kana vho Sihle Zikalala vho vha tshi vhonala vha vhone muthu vhane vha tshi khou amba vha tshi khou ambela vhurumelwa ha KwaZulu-Natal ri si hango uri ri tshi ḓa kha Limpopo kana ngei Vhembe ro vha ri na vho Anderson Mudunungu vha tshi vha vhone vha tshi khou amba vha tshi khou ambela vhurumelo fhedziha hu na hunzhi hune vharangaphanḓa vha ri vha tshi amba vha pfa unga vha na thikhedzo ya vhurumelwa hu ri vhurumelwa hone hune vhu vha vhu tshi khou fara zwe ha laidziwa zwone nga matavhi ngei hune vha bva hone zwa amba uri hunzhi hune vharangaphanḓa vha tshi khou amba vha vha si khou emelela vhurumelwa ngauri vhurumelwa na vhurangaphanḓa ha mavundu tshiṅwe tshifhinga vha ri vha tshi amba vha liyana. Kha ri sedze ḽiṅwe fhungo hafha mavharivhari a uri ho ḓivha na dzi envelope dzo tshimbilaho fhaḽa na fhaḽa ndi zwone no zwi vhona izwo zwithu zwi khou itea. Ya hu nga ri mavharivhari o vha hone mara wo rali nṋe ndi nga amba zwori a huna na envelope na nthihi ye nda i vhona mara mavharivhari o vha hone uri dzi comrade dzi khou rengiwa ende lwo no tou vha luambo lwa ANC ngori ṱhaṅwe ni khou sapota zwiṅwe na yana sapota zwiṅwe ri believe uri no to rengiwa ndi khou ri ri a thi khou tou amba uri nṋe ndi khou tou amba uri kha ANC because hu na vhathu vhane vha khou shumisa dzi tshelede u ṱoḓa u wana position mara zwine zwa takadza ndi zwa uri hu na vhanzhi hune a khou sumbedza upfhi vho shumisa dzi tshelede mara vha sedza vhunzhi havho vhane vho a vha ngo vhuya vhaṅwe vho ḓi vhuya vhaṅwe
vhango vhuya. Vhondo vha vhona vhumatshelo kha sia ḽa polotiki ha vho Mathabatha na vhoradzilani hu vhufhio musi vha tshi bela Limpopo? Zwi ḓo bva kha uri ṱhalutshedzo ine vha ifha yone na kupfesesele kwa maitele nga ngomu kha ḽihoro ḽa ANC ivha yo ima ngafhi, ngauri hu na vhaṅwe vhane nga ngeno thungo vha pfa unga vho Mathabatha na vhoradzilani vho fheṱa vhurumelwa nahone vho to fheṱa vhathu vhoṱhe vha Limpopo. Vhaṅwe vho nga ngeno vha na u pfesesa uri hayi zwi tshimbidzwa ngeno nḓila nga ngomu kha ḽihoro hu avha na u fhembeledzana u itela uri vhurangaphanḓa vhu fhedze vhu tshi tshimbila nga iṅwe nḓila. Zwino zwi ḓo bva kha uri vhone vhane avha vhavhili vha swika vha zwi ṱalutshedza hani hanengei murahu na vhurumelwa ha ene vha vhona hone vhu na vhuḓifhinduleli ha uri vhuye vhu ṱalutshedze nga nḓila ine zwa fhedza zwi tshi pfesesea. Kha ri sedze komiti ntswa yo ṋangiwaho top 7 uri ri khou wana vho Cyril Ramaphosa vho dovha hafhu vha khethiwa u vha president wa dzangano. Zwi khou amba mini musi ro sedza ro vhona uri ho vha na phambano nnzhi na u amba zwithu zwo fhambananaho na dzinyimbo dzo fhambananaho dzi khou imbiwa holoni na musi hu tshi yiwa kha iyi conference? Zwino zwi khou amba mini musi ro sedza i top 7 yo ṋangiwaho zwino na vhumatshelo ha dzangano phanḓa ha dzikhetho dzi no khou ḓa dza 2024? U tou bva fhedzi tshe ha ḓivhadziwa vhurangaphanḓa vhuswa hu vhonala u tshi tonga ndi vhurangaphanḓa vhune vhu nga kona u shumisana zwavhuḓi kha u fhaṱulula ḽihoro. Ri tshi ambiswa ngauri arali ri tshi lavhelesa conference heḽa yo pfukhaho ya 2017 vho ri vha tshi tou fhedza u tou bva fhedzi zwa vha zwo no vha khagala uri havha vhathu vha nga si shumisane vhoṱhe. Zwino zwi amba zwori muphuresidennde vha na tshikhala tshilapfhu tsho kona u lavhelesa mafhungo a muvhuso nga ngeno vha tshi zwi ḓivha zwa uri kha ḽihoro vha na muthu ane vha mu tikedza, u a vha tikedza nahone kushumisele kwa hone ku ḓo vha kushumisele kwavhuḓi kwa henevha vhathu. Nga ngeno thungo hu na vhathu vhanzhi vha vhafumakadzi nga ngomu kha ḽihoro. Ndi vhona unga vhunzhi ha vhafumakadzi vha fhano Afrika Tshipembe vha ḓo ḓi pfha vho imelelwa zwavhuḓi kha khoro khulwane kana kha vhaṱanu na vhavhili vha ḽihoro ḽivhusi. Vhono muṱoḓi sa murangaphanḓa wa branch ni tshi ṋanga vheiwe na swika hune na sedza uri uyu muthu u bva ngafhi kana kha vunḓu ḽifhio, ngori hu na vhathu vhanzhi vha khou ḓi amba phanḓa ha dzikhetho dzinoni hu na mafhungo a uri mafhungo a tribalism na musi ri khou amba navho minista wa mapholisa vho Cele vho ḓi sumbedza uri hangei KZN vha funa u tshintsha ngori hu ḓivha na muyanyana muṱukuṱuku une wa vha khou sumbedza uri arali havha na muṅwe murangaphanḓa ane a sedze KZN vha swika hone vha sa muṱoḓi. Vheiwe sa dzi delegates ni tshi ṋanga vharangaphanḓa na swika hone na sedza uri uyu u bva ngafhi uyu u bva ngafhi nahone wa amba luambo lufhio? Ya ishu ndi ya uri ri tshi ṋanga vharangaphanḓa ri thoma ra scrutinize, ri tshi scrutinize ri vha ri khou sedza vharangaphanḓa vhane ro sedza dzi phoḽisi dza ANC uri ndi vhafhio vhane vha nga kona u dzi implement. Therefore ro no fhedza hafho noni vha ri khou ṱoḓa na issue ya uri mini ya uri province dzoṱhe dzi represented zwine a zwi konadzei ngori na province dza 9 vha sedza ri na top 7 zwi amba uri mara a ri ra tsheka ra sedza issue ya uri ndi tribalism kana new bva gai kana new bva gai ngori vha sedza vhathu vhanzhi vho voter zwino vhathu vha khou amba zwori Gauteng i na vhathu vhanzhi kha top 5 mara vha sedza havho vhathu vho ndi uri vha swikelela uri vha kone u ranga phanḓa ezwo. Yes hu ḓivha na yeneyo issue ine ra vha ri khou lwa nayo ya vhathu vha KwaZulu Natal ine vha ḓovha vha khou sumbedza uri no a vha ṱoḓi muthu a sa ambi luambo lufhio vha ṱoḓa tribe. Ndi zwine kha ANC ra khou lwa nazwo ngauri ra sa lwa nazwo zwi ḓo swika na kha level ya fhasi ngori riṋe hune ra bva hone ri sokou tou dzhia vhembe ri na vhavenḓa ri na vhatsonga ra shuma nga heyo nḓila a zwi nga ḓo tshimbila. Zwino a ri sedzi uri ni u amba zwifhio mara kha issue ya u represent ya uri dzi province dzoṱhe dzi khavara area zwi sedza mara ri dovha ra zwi kona u zwi ita gai uri ri zwi leludze zwavhuḓi kha dzi additional musi ri tshi khou ṋanga vho miraḓo nyengedzedzwa ri a kona u thoma u sedza uri Limpopo vho i vhe na vhangana ifhio i vhe na vhangana. Khezo ndi zwe zwa zwi khou itea u bva fhano Nasrec hune ha vha na conference ya ḽihoro ḽa ANC ya vhufuṱhanuṱhanu. Nṋe navho ṱangana ngeno ṱangana vhaṅwe kha vha ndi livhuwe mudzulatshidulo wa branch ya dzindi vho NS nṋe muṱoḓi khathihi na muḓivhi wa zwa polotiki Dr. Vho Levindo kha ṱangana ngeno ṱangana vha